दिनै 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान बिटिसि सरकारा मुलुगनां आबहावा सान फालिदों। बिटिसि सरकारा चिरां जिल्लानि देवस्रियाव फालिदों मुलुगनां आबहावा सान। हाबाफारियाव नुजाथियो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया। मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया बिफां फुलि गायो आरो गासै 20,000 बिफां फुलि गायो। लोगोसेनो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया बुङोदि जों बयबो बिफां गायनांगौ आरो बिफांखौ गायखांनानै बयबो जोथोन लानांगौ आरो बिटिसिनि हाग्रा ओनसोलखौ गोदानै दाननो होनो जानाय नङा आरो बिटिसि सरकार आरो हाग्रा बिफाना गोख्रों जादों दायो। गोदानै हाग्रा दानग्राफोरा हानि मोनथाय मोननाय नङा आरो हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा पानिराम ब्रह्म आरो एमसिएलए खाम्फा बरगयारी आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। आज हल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पूरा दुनिया गटे कान्ट्री गटे स्टेट गटे अंचलत जिमान माने दुनिया जिमान माटी परि आछे याते गाछ रोवाটো सकलोरे दायित्व आरो हेतु वर्ल्ड हिसाबे पूरा विश्वई हेतु पालन करे। आजिर दिनटो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे गाछ रोवा এই প্রোগ্রামত আজি মই দেউশ্ৰী ৰেঞ্জৰ আণ্ডাৰত আমাৰ চিৰাং জিলাৰ দেউশ্ৰী ৰেঞ্জ ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ ইয়াত থাকিবলৈ পাই মই খুব ভাল লাগিছে আৰু মই গোটেই আমাৰ বিটিসি বাকী ৰাজ্যক মই অনুৰোধ কৰিছো মই কথাটো জনাই দিছো যে জংগল কাটাটো বন্ধ হ'ব লাগে বন্ধ কৰিব লাগে। সঁচাকৈ 2006 চনৰ ফৰেষ্ট 2,01 মতে যিসকলে ফৰেষ্ট টাইটেল পাব লাগে বা মাটিৰ ফৰেষ্টৰ মাটিৰ পাট্টা পাব লাগে সেই অনুযায়ী মাটিৰ পাট্টাটো পাব, কিন্তু এতিয়া নতুনকৈ কাটি পেলাই যদি জংগলটো শেষ কৰি পেলাই যদি ইয়াত বসবাস কৰিব বিচাৰে সেইটো আমি কেতিয়াও এলাউ কৰিব নোৱাৰে আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেলি যিখিনি একশন ল'ব লাগে বা ইভেকশন কৰিব লাগে সেইটো কৰিবই আৰু নতুনকৈ কাটা সকলক ফৰেষ্ট 2,01 আণ্ডাৰত আমি আজিৰ দিনত এই মাটিৰ যিটো পাট্টা সেইটো দিব নোৱাৰে। আগত যি হৈছে এতিয়া আৰু নতুন কাটিব নালাগে সেইটো আমি অনুৰোধ কৰিছো সকলো জাতি জনগোষ্ঠীকে। পুৰাণা যিসকল আছে ইহঁতক মাটিৰ পাট্টাটো দিয়া হ'ব। আগত সাৰ্ভে কৰা আছে, কিছুমান দিছে আৰু অলপ বাকী আছে, সেইটো দিয়াটো কমপ্লিট কৰিম আমি, কিন্তু নতুন মাটিৰ পাট্টা দিয়াৰ নাম